sahabat syiar Aceh Lun yang dimuliakan, pada hari yang berbahagia ini kami melaksanakan gotong royong untuk membangun menasah Kampung Gurugo, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Birun. Walaupun hujan deras dan terik matahari, kami tetap semangat mengerjakannya. Terlihat Bang Wewen sedang menarik tali dan juga Bang Li sedang mendorong arkonya. Kami sangat mengharapkan donasi dan bantuan dari semua pihak untuk mempercepat pembangunan menasah Kampung Gurugo dan supaya segera dapat kita gunakan untuk beribadah dan berubudiyah kepada Yang Kuasa. Ribuan terima kasih juga kita haturkan kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara moral maupun material. InsyaAllah dengan kebersamaan seperti ini, menasah Kampung Gurugo segera dapat diselesaikan dan segera dapat digunakan. Terima kasih. Salam sukses selalu. Syiar Aceh Lun. Kullul qulubi ilal habibi tamim ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين